Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not na ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na orasyamin papagayam. Sakbay na, Makablaawan dal Yunila Bagalya, Nancy Mahor, ti Jubail, Saudi Arabia, Rizaldo ken Yunida Lial, from Lian Masi. Kastamat ka ni Imelda Kabang, agyaman kami ading Imelda, iti nagpipintas nga comment mo, ijay anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Reels manen, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay lakay, asino ti padpadaanam di turuar. Agtal na ka man bakit? Gararami nakit ti Reels ka. Anya day ta reels ako nam ngar aramidam. Balay ti asaw. Balay ti aso kay bagbakam man. Reels, video. Anya, nagadayaw. Yung ka man iti bakit? May isturbo ak nagarami diti video. Para anya day ta ayang ngamen. Para iti Facebook. Barang ang sweldo ak tumay. Akas ka na iti daduma. Oh, kalukuan mo. Day ta ngay bagbagam. Ada ayabot kasta. Ang tawag. Ni kan tumat ang kita ngamin iti Facebook. Isa mag-ignoranti ka. Saan ka anasim iti Facebook. Asino nga rod nga iti mang swelduken ka no kas pangarigan. Kat Facebook ka. O naidaytan ka. Awan lat ang mukaon. Kalukwan dayta. Kajayan. Nawan na saya ta may bagang. Just kika. Imbes na nakabidyo ako, imbay kagat nang nyaw awanan iti panunod. Imbag kumaa, naamom tiyag like ka nagpalaw. Salbag ka. Itatangay na nang. Ada dita likudan ti balay. Anyat araramidan na dita. Kasasauna aja cellphone na. Anya? Una daytan kaka. Di mo mapandisturban ta makaluksaw. Ha? Pag swilduan na ka no dayjay. Reels ka daw. Man-manaw, di mapagasatan iti kasta na nang. Ano kasta? Pudno nga raw ti ko na ni tatang mo, mabalin na ti ag swildo iti kasta. Uwan mo, ngam sana kaslaka na. Kasta una iti panangipasnuk na iti dayta a reels ako na. Mangnamnama unay. Day talatan tararamido na. Intun kwan na bagtitan. Unay daytan kaka. Makumikum kayo launay iti reels yo tatang. Wain anak. Bareng makasweldo akmat iti riw-riw. Unay daytan kaka? Makikita kiti Facebook. Pagpapainda jay sagsasangaribo a pisos. Nagganas ket nga tano makaigimak mo't itikas jay. Pagpaidyo mo, tatang. Saan la pagpaid Makipin na si katakmot ka na kwa na.
Anya ngay mo ti pamayan nyo ti sagsasangaribbon to a pesos no mapagasatan kayong agsweldo, tatang. Aramidak nga ulaw Ulaw dito mayam. Anya? Ulaw, nababalaang titayam na. Tapno adaw ti makakita. Idayaw da di ulaw ka. Ta apay kat naaramid iti sagsasangaribo a pesos. Unay daytan kaka. Nay, saan ka pa'y mula maturog lakay? Kitaam ama kumikumak nga agar aramid iti rails. Anya ayaday ta. Alaunan iti parbangon. Intun kwan makaalakan iti sakit mo. Saan man na tila'y magbagam? Mayaw awan manan ti panaypasdek ko itar aramida ka bidyaw. Maturog ka kay din lakay. Intun bigat manunday ta. Kitaam talangam ngagpuypuyat. Nagdakkelan ta ay bagmo. Kun immadon ti kurutarupam kada tenged mo. Kasla tenged ti bakan. Baka jak mapuuputan ti mga rabiskin kanay. Anay mo nakman ito. Anyat kukuin nyo, tatang? Ay, agilalay kakman kan agkumkumintak ka nagiti posti digital creator. Asinumot ngay dagita creator, tatang? Jak amam mo nagito. Ha? Di yumot gayam am mo. Ngam ilalike kun ikom-comment yu ti post da. Kastamot nga may ti magbagada taklo agsweldo ka. Ay, ibagbagada nga ilike kun ag-comment kayaw. Saan mo takasta? Magsikuna nga i-like kan i-comment ka no amin na makita iti Facebook. Taday tatay awagan da iti engagement. Masapol maka-engage sak kanakwada. Anya? Ada asawa kun anak mo maki-engage ka. Itisan mo ngam amo babae. Na, bakay? Di mo mawawatan ti saritaan. Mabalay nga gulimag kalatan. Isumuti ko na maki-engage ka kadakwada. Agasam, nagadun nga iti karelasyon mo babae. Reels ti saritaan bakay? Isa pumanaw ka man dito, mabalay. Unay daytan kaka. Tatang, dayta riw-riw at digital creators. Apay ma-like kun ma-comment yu amin ida. Ikarigatak Agkamata kayo iti birdian no kasta taramiden nyo, tatang. Tung palak ti advice da, tapno agsweldo akmat iti rew-rew. Ay natatang, naira na laeng anatumpungan da ti pagsweldoan da. Kat gapu iti dayta, ison ti aramaten da pang paadupay kadagiti likes, ken comments kada followers da. Alya, Di mo aya, ngay bagbagada masapul buyaem manipudrugi nga ginggay ti udi sa kanto ag-like ken ag-comment. kasta nga raw. Inton nalpasyon binuyat ti video dagita vloggers sa kayo ag-react ken ag-comment. Exactly. Inton madama kayo nga agla-like ken ag-comment na ulit-ulit ton jay video, tatang. Di kad nakaadudan ton, ngamda kayo ngay. Ha, Iso may busti oras yu kadakwada, tatang. padasik nga ron mag. Ay natatang, talo abulanen, oray la mabagan ti dashboard yo. Ay! Eh, di nakmanlaisan si Kakaira. Ta ipayapay kuntokin ka ti rew-rew amay gamak. Unay daytan, tatang. Saan la dayta? Pagbalinag pa'y nga ikaman apagiddaak. Ha? Denggak man ti bagbagada ito'y ababae. Tapno umato ti engagement ti Reels iyo. Ah. Kastoy, taramidan nyo. Makipag-engage kayo kadagiti kapwa creator.
Masapul lepas inyo buyaan ti video. Kalpasan na, ag-like and comment kayo. Tapos to dayto isursurok. Pagsayaatan nyo daytoy, no kayat yung ang umato, ti engagement yo. Ag-comment kayo, akanayon. Awan ti palabsin nyo, kun buyain nyo, aginggat malpas, nga uray agkamata kayo, kati dashboard yo, kat agbali na berde. Nagpintas sa babae. Agbas binyan. Unay na tapan agbasa na. Agbabasa, agtatangkay. Kunamlan abogada tilangana. Nagalas mo ti panagbalbalikas na. Unay daitan ka. Ulitek, agbali na berde, ti dashboard yo, analabaga. Araramidek mo. Hostot ako na. Agbali na berde. Hoy, agkamata akaw ni ti berde. Just kay. Kan, no aglayback, sumagpat kayon. Yaman ti bagbaga na sagpasagpaton. Wano saan, siyak ti pasagpatin nyo iti live view. Tapno agbalin, aribo adagos ti followers yo. Yehey! Pagtitsamot na ita. Una na ita. Ay, awan mo't mangyari ti Facebook ka. Awan mo't pagsaya ata. Pasig mo't binabagtek. Pasig nga pagsaya atan na. Ay, una na ita. No sa anak pa'y abimangaw, anapan inmisbaw, jak kumaamaw, anagpuyat ka manon lakay. Ha? Anyat oras na ya? 2:30 ni ti parbangon. Aya. Iso pala nakasaksakit. Nasugputan ti riknat matak. Maulaw ka pa'y siguro anya. Wala. Ay, saan? Napisak. Awan na ta. Ulaw kanyak. Isu isut kunam. Maturog ak mutlaang nga raw. Sige. Ag-like ak pa. Ag-commentak. Just kay. Nagadumat. Sana may ibos. Wan, sana may ibos day ta. Ti maibos ket ti oras ken pigsam. Unay daytan. Kita agmanmat nagtipos ka. No, adon ti like kan comment da. Kan kita agno imadon ti followers ka. Tal tinag-like. May samot tinag-comment. Kan thumbs up lang. Ay. Nagbabastusan, nagtanak ti jablaw. Ay, agoray ka man. Agi-video ak iti patamak ka na kayo. Salbag kayo. Naa. Aguo yung Santi Amayaw. Apay ayana na. Kita kaapa na ti cellphone na. Ay, layat-layatan na pay. Daggan tayo man ti bagbagana na. Naa. Orela agbuli ka ugawan na iti mata ka magbuy-buy ka na iti linuloko a blagsiyaw. Amo na mo lagayan. Umay kayo man ditaw. Umay kayo ta agbibindok sing talangan jablo kayo. Naa. San kayo akamutan. Ha. Una ya. Sos. Iba kayo no sa dino ti pagsisinabatan tayo. No di karasayan ti tugot. No sa dinaw. Ore di kaaduan ti tugot nusot kaya yaw. Naa. Dadaulon ti ulo na. Nagngariyat ka. Aglayat-layat na eh. Kun ala, agmula-mulagat pa'y tinagdadakal. Ay. Yan. O naidaytan ka. Maatakyak ka na kita tao. Tatang, kastoy laengen, taramidin nyo. Anya? Datay normal latan, nga agi-post kayo, itagkakapinta sa buya. Kun dadumapay, kay kayat yung i-post. Ha?
Saan yun abyangan, uno pansinon, dagiti post ti daduma. Tapno saan kayo ama stress? Kasanon nga ti panagsweldo kaon? Saan yun na panunutan day tatatang? Basta ag-enjoy kayo latan, nga agi-post iti oran niya dita. Ay, masuronak at talaga. Awan, ano kas tatatang? Da kayo tilugi, madadaal pa iti karadkad yo. Apay, kayat yo, akas ta ti pagtungpalan nyo. Ay, saan kayat? No kasta nga rod, agi-post, kun ag-enjoy kayo tatatang. No da pakaragsakan nyo nga i-post yo. No da nasaya at kada kayo, i-post yo. Daytay, naragsak kayo akanayon, dayjay ti i-post yo. Unay daytan, tatang. Ay, masapak man mat amaturog itabakay. Ay, ugun alakay. Ay, nagsaya at launay. Tumaraki ka no kasta. Ha? No saan ka ngagpuyat, sumaya at disalon at mulakay. Kun tumaraki ka, ta siyempre, umubeng tilangam. Na, pasablugan nakmat bakit? Ni isaan lakay. Kasta ti ibagbaga ti doktor, kun iti health. Ado aturog, ado adanom, ado ngagkakasustansya amakan. O, di lumukmag ka, sumalunat ka. Iso, at tumaraki ka. Sige bakit? Maturog tangarudan. Very good lakay. Good night ka na kaya kapisbaw. Di magbagakaw. Kunak man nun naturog kan, tay sumuti ko nam itay. Andala siripag iti Facebook mo't abakay. Anya nga iti siripom dita. Kita ay, nanya ti damag. Ay, nyos, wano damdamag, ti kayat mo asawan. Saan? Na, anya nga rod ngay. Kita ay, ano na mula like and follow kaon? Manan. Bakit? Maday ti bagbagay. Daytan di kung kunakin ka. Madadaalan ti karadkad mo iti kapupuyat kadudumog iti cellphone mo. Tangken olo ka nga men. Madilang arodan ti bagbagay. Dagdagampay. Ang mga numaon natak adi na oras. Basol mo mata talaga. Uray ko ma, no ado ti like mo. Ado ti followers mo, kanda dumapay, awamot. Un nga ron bakay. Isa da kayatan na ita reels. Maluksawak. Oh, hindi pa ila ko mga mina, nagluksaw ka. Ang oray la ibidyom ti pungtot mo. Ngam ulit-ulit mo latat ti ag-reels. Kada ang buya iti amin a reels ang makita mi ti Facebook mo. Isulatan ti sapsaparam. Di ka pa yun mangan ka nagdigaws. Di na ka pa yung amount. Just kay. Un nga lang. Isa da kayatan na uma-account. Tatang, Apay anak. kadagiti riw-riw a video yo at damay saan nag-viral. Basta ka na. Tatang, ngam saan na akayat asawan, ngagpuyat kayo manan, ken itutok yu manan ti matayo kadagiti vlogs ti daduma. Ta madadaal ti matamno kasta, agraman karadkad mo. Bayan nyo latta, no da mapalpak a video yo. Tadalat tamot sumikat. Kasta lang day tatatang. Saan nyo unay nga ipapuso? Ta madadaal kayo. Un anak, tung palak na ita. No ada kumita a vlog kaw. Okay kanyak. No awan kumita a vlog kaw. Okay lang tamot na. Basta saan ko na pagdadaalan iti kanitaw na kita bambanag. Jak lakid di kaya ti maidalit. Husto kalaunay lakay. Unay daytan kaka. Hala, goodbye ka na kaya ang kapisbak. Ay, unay daytan. Wen, papagayam.
Santay ngay pilit ti banag apakadang ran ti mata wenno ti sibubukel as salon at tayo. Agbirok tayo iti sabali awagas sa pagkakitaan. Daytay kabaalan lang ti bagi, kabaalan ti salon at. Alaga gayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Reels manen, dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.